2020 আজি 5 জুলাই। আমাৰ কাৰণে আজি আমাৰ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ বহুত সুখৰ দিনটো, কাৰণ আমাৰ দুইজনৰ আজি বিয়া। मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा। আমি আজি ইমান বছৰ আমাৰ লাভ ষ্টৰী আজি আমাৰ কমপ্লিট হ'ব ওলাইছে। समंदर में तुम्हारा किनारा रहा, मैं तुम्हारा तुम्हारा रहा। तुम ना हुए मेरे तो क्या। আমি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলোঁ 2012 মানত গুৱাহাটীত। তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ তাত, আৰু এওঁৰ পঢ়া কমপ্লিট হৈছিলে। তেতিয়া মই মোৰ কলেজ মিটিং এখনত এওঁক প্ৰথম দেখা দেখি এওঁৰ ফালৰ পৰাই মোৰ প্ৰথম এপ্ৰ'চ আহিছে। লাভ এট ফাৰ্ষ্ট টাইম এওঁৰ হৈছে। तू ही पहली गुजारिश, हसरत भी तू आखिरी। माही मेरे मसीहा, मर्जी बता क्या तेरी। মই লগ কৰিব গৈছোঁ যেনিবা মনোজ হাজৰিকা দা, মনোজ দাক লগ কৰিব গৈছোঁ। मेरी चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा। मैं जाड़ों के महीने की तरह, और तुम हो पश्मीने की तरह। मैं दीवारों की तरह हूँ, तुम जैसे हो दरीचा, मैं बगीचा जो প্ৰথম কয় নহয়, ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন। ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনেই তেওঁৰ ভাল আছিলে কাৰণে আজি আমি আমাৰ এইটো দিনত আমাৰ বিয়াৰ দিন আজি হ'ল। मैं तुम्हारा रहा, मेरी चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा। रिश्ता रहा बस रेत का, ऐसा मंदिर मैं तुम्हारा किनारा रहा, मैं तुम्हारा तुम्हारा रहा। मैं तुम्हारा